Kaming chu Lalhmingmawii ni a tlang nuam veng tlang ko shana ka loya ka musician te hi keyboardist hi tuanga ni a ke hon hi Ronalda ni a guitarist hi Moana ani kan lama sabera tan chuanin Lawmthu Ka Hrilh Che ti Synod choir na an sakha kan ron sadon ani Lawmthu Ka Hrilh Che ola ba sol na tui kam te min shwaya ming a vangin fel na kung na te min shwai chira vi na him kur zo ma ila nang kan ne na I om sia lao ngai long kyang a chuan ka him reng si nang kalama I chan chun chuan tung nge min do thei ang le heng ma in min chen thei ngai lo wang I ma ngai na ata chu ma ngai no ber swa chan dang na chu Thiên lung in ca phong rengam Lawmthu Ka Hrilh Che ola ba sol na tui kam te min shwaya ming a vangin fel na kong na te min shwai chira vi na him kur zo ma ila nang kan ne na I om sia lao ngai long kyang a chuan ka him reng si Min do tu la ka min humin ei tur min lo buat sai chin olom na fam kim chu pek min tiam mal som tin reng in kalyam I chat na lengil nei na vangin he fak la hi ka hlan che Lawmthu Ka Hrilh Che ola ba sol na tui kam te min shwaya ming a vangin fel na kong na te min shwai chira vi na him kur zo ma ila nang kan ne na I om sia lao ngai long kyang a chuan ka him reng si ka lao ngai long kyang a chuan ka him reng si zai hi te chang chuan ka tui vel tu ka ma se mi ma ka zai chuan ai roi chu la rei vak lawa class 10 kan ni kan vui khatna tan mi ma ka zai ve aba kha chu ka zai le to lawa
chuanin sang ni som pariat kumvela changkhanin KGP lama mi ma kan zai chove chanani kan hlapani na tan hian Siamtu Pathian the prophets ina an sakha kan ron sadonani Dung tên nè mi kha ar si tên lên thu pe ka vek te an ni Vina hei kam musician te an hun lutak sengin minron tel puya chanem ngai takin minzir puya an chunga kalom matin kan branch shoi tu te po an chunga kalom ma hetianga zaina hun tha
nei thei tur hianin an mani norna le fuina zara zaina hun chamin pek na zara ti hian tun hun hi kan thleng the ni a an chunga kalawm em em ani